Sabbath NIKHO hi KOIYIN ANIT dia LOMTAH ham. Ti thu dola Sopi Paolen Tuboi in video sermon hinbol chu tu chunga hi donbutna ka hinbol ding a hi. Sabbath NIKHO thu dola Bible thuil to ki tu lo video sermon mu do thei tam ta om ta na hi. Ije achu video banai cha sim thia komma pathini damna API le hi tabang video hi phun do na le banai cha hilchit na ka hinbol jing ding a hi. Hi chi hi ATM channel a hi in Amazing Truth Ministry tia kimin vo pathin tu ta din pi chon sit da hi in chon phat a hi in Bible in asei chu asei a hi tia thu ta jang kya kile na mun a hi chule Jesus Christ hong kit na dinga lampi ki gut na ding tang lo hila hil jing khat a hi na hi a hin vezinga chule to sot na hin nei jing ho zo se Pakai minin na bon chawin Pathen thaling set ka hin hla ne Sopi Paolen Tuboi in Sabbath NIKHO hi zudate ding bo ki sim a hi ati in Bible thuil a hin bol na video chu kanangai jin a hi le la do theile le khan thei ding point som ni la khat a sei ta bang hi kamun a hi abon chakia donbutna ka hin bol ding a in ye chun viewer ho zo si in koi tuili Bible to kinaijoa ham ti hi le khan theina na nei theina ding win nangma ho bung ta san chi pi na pen chu koi do in Bible thu aningai ma sading in katem nom sohkei zvet ai tu in Sopi pa in Sabbath NIKHO thu dola Bible thu a hil na ho chu video chu ban nei cha in anive hi ti win apoi modung zuya ban nei cha hilchit na ini bol to pe diwa hi Sabbath NIKHO thu cheng umdan pa hi ibana hi le Bible thu mun masa Genesis bung ni chang ni na chun hitin asai na he hiti hin van le se chule asunga thil zo se kisim zo tai Pathenin nisigil hinnin athil se bon chan na zo so tan hezi chu nisigil hinni athil bol am to chang se akoni akichol do tai athil sem na ana to chang se akona nisagi ni chu Pathenin kichol do na anei ji chun chi nisigil hinni chu Pathenin pathe abo in asu thing tan a he nigup sunga thil sem zo se asim cha NIKHO sagi ni hi aman Pathenin deitum ta NIKHO gup ho la chu hi NIKHO hi ama ho na dinga hi anat pe do a anakat do a ana dei sa tum alhan do kha chu hi in NIKHO gup sung hi athieng lo ti na hi po in nisagri sung hi NIKHO zo se sanga phazo hoizo ti na hi de po in asu thengen pathe abo itia ki seina pa hi Pathenin deitu ma hi NIKHO hi thilsim zo se akona anga na mial chi na le hi NIKHO ama adinga akat do duty de sa na zala hi asai do hi het khel loading in Genesis bung ni chang ni sunga hin NIKHO hi mizo set ani dinga thupi nai lo hi Genesis bung ni chang khat apat chang thum sunga hin mizo sin Sabbath NIKHO anit na ding in thupi imcha akibol poi ati nahi Bible chang chu khat ve ani sim kit hiti ve idi chun vanale si chule asunga thilzo si akisim zo tai Pathini sagi linin athil sim abon chan azo su tan je chuni sagi linin athil bol ana to chang sia ko ni akichor do tai athil sim ana to chang sia ko na ni sagi ni chu Pathinin ki chor do na nei je chun hichini sagi lini chu Pathinin pathe buin asu theng tan a hi Pathin tu ya kichi selin ta san lalning I ma cha ampo na hi Pathin ama ta ki chor do ni NIKHO anai chule thilzo si simpa ai dan vet sa na NIKHO dinga ni sagi ni asima chule phat thei jong abu a ni chini khu chu ehon jong init wa ki chor du na ai nei wa chule Pathin ho na inei diu chu Pathin ki pa zading chule ang songa thimi chan naw lin zading a hi nei aje chu ai ho hi Bible tu sei zui te hi je wa chu ni sagi ni khwa Pathin a ki chor do a ama jong hi chini khu chu ani eti chu isim do wa hi le Seitam ngai lo wa ehon jong hi chini khwa ki choru na ine yu chu Bible tu se ma chon te hi na ta alang na zo a hi in pathi ngai lu na di ta nei te hi ve ti phon do na a hi ai ya chu mi zo sidin Sabbath ni nanding thupi aki bol poi tia ga sei khel chu ngol hui thil ta a hi zoi na hi e ho dinga pansat na bo se hi Bible a hi in
Bible tu se bunga ichon lo wa hele hichi pathin thu a hi te ita san naw chu aphat chom na bai a hi in pathin thu daudal a hi ben a hi chulemi zo sin sabat anit din thupi imacha kibol poi tia sei ho hin adam le ifin yung sabat ni anit poi tia bangji a hi ben a hi ga het ding khat chu pathin ama tai ni sagi ni pathe bu in asu thiengin akichor du e tia abat sa zo nunga adam le ifin sabat ni khu anit lon poi ta sei te te ding hi pathin thu het na la sam na lin ta hi zo ya phun do hi pathin tu ting hi tin sein hi chiding nga chu ki ko ni hi ve nang ho krista khunung zui ne hi na ding wa no ho zala man he su gan the tho hi in no ho dinga vet to azui dinga akoi za adala a hi ati a hi pathin a bol zo si a mo bol ima cham po in ni sagi ni khwa akichor du jong chu ke mo chor du jong a hi po nei ai na e ho zo sin i vet to a zui dinga akoi a adala zo a hi nei hi chebanga chu adam le i fin jong pathin chor nga ni khu a seilap hlon te te ding chu ta san lo hi lai pathin ama ta ki chor banga chu ama ni jong ni sagi ni khwa chu ki chor te hlon ding a hi ti chu het the hi pathin to cheng khom ani hin lai hon je a chu ama ni sabat nit na dinga thupi a chom bi a ga bor na ding thu jong anom lo lai a hi ahim hima adam le if in sabat ni khu ani lon poi chule mi zo si ding in sabat nit na ding thupi anom poi tia pansat na hin sim do ma sapen hi ai ho kuki christian te la ho hi povin dal red slave kitipa 7 ne adventist hobung ani dal ha a sabat ni khu ha ta ani daudal pachun yichi pansat na hi ain pat do ma sat be na hi hi jong le sabat ni khu daudal na a aman thu se zo si hi hobungin phat sort pita velvet na ani nei zo nunga athu se zo si hi refutation abol chai su ke hi ta nei ya chu hi chi hi tua ai mi tel a avela hung do ki in thil tha be hi lo hi la hi ahi le iti phana chu hi tabang ni kho hi Israel mi te chunga dan thu hung ki sei khuma chin kho hi ani diu ham thupi dan pa hi podo bu bung som le gop chang som ni le ni som thum chunga chun hitin akisunin ni gup hin ni le Israel cha ten chang hla chu azat ni mi khat ding in omar ni che alu khom je vi na hi hi chia bolu chu khopi lam kai ho ahung ova mosiza ahung sei pi ting ole mosin zong am ho za ane sei pi zin pakai thu pi chu hi chi hi a hi je jing ni kho khu thing ta a ki chol do na pakai chol nga ni kho a hi tin a sei in a hi Israel in gup sunga hi ama hi theina che alam chom che a hi ama kina ki saboi ding a hi win a hin la ni kho sa gil hin ni hi ama phat chom le ngan na to na thil bol ho a ha kang over pakai kin bol na hi ki anit diuva thu pi o ma him Israel ten sabat ni iti akon anit pandiwa ki sei ham hi chia sei seitam ding ombe se pon hi zon la ka sei nom chu pathin in gam thip gama mana a hin pi wa ki pana hi Israel ten sabat anit pano hi po in Egypt gama pathin mosi a hu do diwa a hin sola Israel lam kai ti hot ki mutu wa ki pana chu mosi in thu pi a pakai anga ki su thing win lang aje chu pathin Egypt te khuna kona nein hu do diwe tai tia aung sia ki pana chu Israel ten kumzali zo a phat sot pita pathin nan thu a he mil zo wa chonga ni kho ain man pan kin o hita nei hi chu exodus bunga na athu sima ki mu in mana ki pi pe na chonga ni kho hum ki sei sa nga hi ha ta agam chenga anima sa zo hita nei chule sabat ni kho hi musi dan thu pi somla azong hin khanin akimin pa in podo bubung som ni changge na pana som la khat sunga chun chol nga ni kho thing ta ananit ding hi gyal do zingin ni gup sunga na to di zo sin na to chai ding a hi ama wang ni sagi ni chu pakai pathen chol nga ni a hi chini kho chule na ki ti him na to lo ding nang man hi na cha pa hi na chanu a hi na so pa hi na so nu hin na gancha hon a hin chule na kot pi sunga na malzin hon zong ato lo healing o he aje chu ningup sunga pakai pathenin wan le se tui khang len chule sunga amzo se chu asema ni sagi ni hi ki chol do a he ja chu pakai chol do ni chu phathe bo asu thing a hi ati ne he
mosi dan thu pi a sabat nikho dan pa hi changbal phat chomna ding ta sangin social hin concern zalang hin kho phat chomna ding zong a hi chini kho hi mihem te keu se adinga phat chom hi pon gancha so la kol maljim khu pem ho adinga zong hi ki chol do na phat na to na ko na ki kang se a chini kho hi pakaya ko na ke thado na phat na ani diuva hi pathenin Israel mi te hi ha ta a azui diuva ana sei pi a hi thu som kiti hi mosi dan hi po in pathen dan thu zo hi na hi exodus bung chom thum la khat chang som la get na hi ga simiti ve pathen jun sinai mul sang chung mu ma mosi nga thu sei chang se sei chai su phan in het tu sa na pheng te ni sung pheng te ni pathen khut la ki sun sa chu mosi apitai ati thu som hi pathen a khut zong ta aji dan thu a hi in mosi dan hi po ni iji pathen dan thu pi som la a chol nga ni khu thu pi chu sopi pain ein sim no chu iza ta vin avelina hin sim da tang ka te pathen jun ko chol nga ni khu thing ta nan ting ger do jing ati nai dan thu pi adang zo si hi bol loading in akipan so ke jin ain la thu pi alina sabat ni thu dola thu pi ni khu chun ger do jing in tin asai jin ai hi chun ba sa chi phem ti tingai le sim ti la pana pathin chol nga ni khu ni sim sa hi heimil loading ati nai chol nga ni khu Israel te umasa pa nom sa hi ta in ta san mi masa pathin tu pi ni zo sin chol nga ni khu hi anit so ke sa hi in hi chu Israel ten zong a hin nit kit dewa pathinin avela asai pi zo ai nai jini kho hi pakai jan mi te abam tha hana ahin puido Egypt gama kona ahin hu do na ni kho covenantal sign mial chi na lim a he si he Israel te in kum khat kum ni kum som sung hi lowen akhanga pakai jin as mi Israel kiti chu atun lai se a bol dewa thupi um he chu tia he le sabat ni kho he mi dang ding hi lowen Israel mi ten a bol dewa LOMTAH khat akhanga ani dewa thupi um he aji chu tunia Christian ahilawa le Gentile mi chidang namdang hon hi ni kho ani do hi adi lo na khat sui biam te a le ichi ni kho a he pakai pathenin hobung ta san cha te hi Egypt go ma kon ahin pui do helo he pakai pathin ama ten hi chini kho hi deituma ama kin bol na ninga asem hi in koi tabang khat ani lo ama thin chan ge got na api diwa thu pi sa hi Israel te ding bo sabat ni hi ki pi ham Bible chu pate ke chai vet na hele sabat ni khu chu Israel te ding bo wa ki pi a hi lo dan aki mu in vet sa in Old Testament phat la ya jong Gentile te in chol nga ni khu hi anit jing ve ti pathin thun ki chen ta sei jing khat hi zong le gamdang mi ho Gentile te acham ta wa pakaya ki zok mat ho amazon le ding ngei to a pakai min ngei lut de ya chule ama ha cha hinom ho chol nga ni khun nit jing ho le asubu lo chang si chule ke ma ki tip na tu cha jing ho chu tin Isaiah bung som nga le gup chang si chang gup chang sangi na sei jan hi chule dan tu pi som sunga jong chun hi chini khu chu khulzin mi ho le khu pe mi ho jong anit divin thu pi asai kin nei a chu ti le zudo ho bo se dinga sabat ni hi ki pi a hi poi ti chu aki mu chin sat ta na hi ya chu Jesus Christa in jong mak bung ni chang som ni se gi na chu chol nga ni khu chu mi him dinga ki si ma hi ati nei sabat ni khu chu zudo te ding wa ki si ma hi po in mi him zo si dinga ki si ma hi tin Jesus Christa na sei zo na hi zudo te bo se ni gup sunga na to the ham zudo te bo se in ki chol nga na ngai chan ham ai lo ai le ni se gi ni hi zudo te bo se in asim ning wa ki pi ham hinai sai lo hi alang khana Sopi Paolen Tuboi in pakai jin ami Israel te atun lai sia sabat ni khu chu amhon akhang ani diwa thu pi ma hi ati in hi chu adi le jing na hi aje chu ta sanjala Israel hi na ki pi chu nang le ke Gentile te hi ai ta nei khulunga Middle East langa Israel lukhu neu ki khu pathin nam hlan bo se hi ta lo hi ya chu sol cha Peter jun Gentile te hi nga chu hi ta bang thu thon hi ani nei ai ahin nang ho nam hlan chum leng thim pu vai pi thieng chule ama tu ma hi dinga pathin mi te na hi hi ta ani ti chule sol cha pol jong hi ti na sei kin in asungila zudami hi bo chu zudami ahin chule lekha jem hi lo wa
thagao wa lungil lama chep tan chu chep tan hi ama chu mi him pa cha Halloween Pathen pa cha ahizon hi chule na ngo Christian hi ule Abraham sun hi ve thute banga chu golu dia ke ko ni hi ve galatia bung thum chang som ni la kon a sei jin hi ta sanjala Pathen nang la ke hi Abraham sun le pa di ta hi na chu ap o hi ta na hi achu tile Pathen Israel dinga akhanga chornga ni khu api chu gentle te chu namlan chom lia ke ko hi ta jewa chu chornga ni khu chu amon ani nu chu adi lo na I macha akimo po na hi kitim tha lekha bu ke pa na thu pha sunga chun iba na hele Jesus Christa le juda holam ka ha kikah ke boina len ta khat a jing chu sabat nikho thudol hi a hi vat sare in maksud ke pa na thu pha bung ni chang som ni le khat som ni le ge sunga chun jisun Jews te ke khop namun pi sina go nga chun thilawa pa anabol damin thlagau bo wa pa anabol damin hichini kho hi sabat ni kho a hi chuti chun maksud ke pa na thu pha bung ni chang som ni le thum som ni le ge sunga rong chun Jesu sei zui ten sabat ni kho a lo lai alam ha wa changvui alol ha diuva Jews holam kai ho in Jesu la sei zui te amo chan nau chu akemu in he ja chu Jesun am ho za chun hitin a sein mihim cha pa hi sabat chunga pakai a he ati ne he chi thumun he Matthew Mark chole Luke su ke pa na thu phai amin pha zo ke in a he chule Jesu he sabat chunga leng a hi in pakai a hi achutia hila sabat ni kho sanga thu pi zo Jesu Christa chu a hi New Testament sunga juda ho lam kai ho le Jesu Christa sabat ni khu tu dola abui na ho hi Patake cha iwet na hi le sabat om ta poi ai lo ai le sabat om na la ye ti lampunga ki buina khat sa an khapo nai ai la sabat ni khu chu ipiti ni a chile za bolding ham ti lampong zo a hi ani ki bui jiu zo a hi achu ti la ka do nom chu juda holam kai hon sabat ani dan to Jesu Christian sabat ni ding a sa da ni ko ya na zui nom zo em e ho hi juda holam kai ho tu sei zui te hi wa ai roi le Jesu Christa tu sei zui te zo hi ham Jesu tu sei zui te hi deu hi ka ta asane nei juda holam kai hon sabat ni khu thu to ki se ya Jesu Christa ngo na anei jing ho chu thula ding khat cham lo ai chornga ni khwa mi su dam ho po a ngo naw sei den changwi chornga ni khwa changwi sia ango na ho po chu thula thei ding khat cha hi lo ai chule Jesu Christa chornga ni khwa dan apal ke na jong imacha ki mulo ai ai chu ma chu dan ji pa hi in chule chornga ani khu pakai jong a hi je a chu dan zui ding le chornga ani khu nit ding dan chu holam kai kisalal ho sanga chu Jesu na he zo ma mai keman ka pa thu pio ka ni su ke ya angai lu a kom bang hin no hang ka thu pio nit leo chun ka ngai lu anom ding hi ati Jesu Christian dan thu pi pal ke ngai pon sabat ni khu jong hi abot ke ngai pon hi chun a sei lit do na zer khwa ahungin chun a chor ngai bangin chor nga ni in ki khop na ina alut in simning ading ta na hi Jesu na chor ngai bangin sabat ani jingi atin khat ve ni ve ani ne ati po nei ya chu da holam kai hon milham ho chunga sabat ni ding dan khouta a ata dan ho chu sabat pakai pa Jesu Christa chun adei lo ji a apu gi ho chu alhep la pia sabat ni khu ki ti chu khutu ne bia ki tu ga na ni khu hi poi zalen ta lungnom ta Pathen ho na ni khu hi in ki chor du ne le ki tho ol na ni khu hi in pan pi ngai te wa pan pi theina ni khu jong a hi in thil pha bol theina ni khu jong a hi tia sabat ni pa chun sabat an ding dan zo chu amo cho ko mu ji a hi chor nga ni khwa thil pha bol chu dan ngi a hi mak bung thum chule Matthew bung som le ni no ha ching ki chi ta sei ji nei chule ipizia Jesu Christa chu sabat pakai hi ham sabat simpa ane pa hi ja chu sabat pakai a hi in sabat nit angai ta poi ti lam panga dinga ama chu sabat pakai hi lo hi Christian te adinga Jesu hi ikichol now ikichol nga now isabat u hung hi a hi hechi thumun hi Hebrew bung li chang khana pana somsung kolase bung ni chang som le gup sunga hin akisei jin a hi ama chu ikichol now isabat u hung hi a hi Hebrew bung li chang kha pat chang somsung kolase bung ni chang som le gup ho hin pakai Jesu chu ikichol now
ai ho sabat hi tai ta asai mong hinam ti hi vet diu hi Bible bumpia pathina chornga ni khu asai mang lo dan imua Bible chang khat le khat ki kal lo be dinga pathin thu isu to ai le Hebrew bung thumle bung li sunga hin pathina chol ngo ho chun chornga na mun khat an lut dinga hi ve ti cho ki mo nei a chom lama hetbe lampe na sei lewan hi chi ilun masang siwa pathin gama chornga na het thim na dia chu pathin ni segi na ki chol bonga chu pathin cha te ki chor jing angai je atin hi je achu pathin mi te ding in chornga ni khwa ki chornga na om jing na yi aje chu pathin an to ko na a ki chornga bonga chu a chornga na lu jong an to na ko na ki chornga ding a hi dia Hebrew bung li chang ko chang so ma cha se hi chi hi physical rest ki sei na in pathin mi hi wa hi le chornga ani khwa ki chornga na chu ini jing na lai di wa hi Colosia bung ni chang son lu gup jong ani sim do ki du hi te chu ti hi je chun an ne thu a him don thu a him kut ni khu thu a him hatha ni khu thu a him chule chornga ni khu thu a him koi man nang ho noi mo daw hen ati hilaya ase hi ivat le ipidan ham khat chu akicha ye ti hi ki mu do thei a hi hijidan ho chu Jesu Christa hong ki pi do le athina hunung lim vet sa no ho chu an hi in hi chu ho hijidan ho chu cross wa aza na ding talo hi ta bang dan ho chu Christian te chon na ding dan do ki tu talo hi ya chu Paulin hi tia chon se hi vet sa na Matthew bung som ni si gi chang ana chaga veleu chun Jesu Christ sa thi pe chun hobu pon dal chu ake tai ti cho ki mo nei hi chun gencha pumgo thil tu ki bol na khang chu ki chai tai ti hi abat sa hi chule Ephesus bung ni chang som nga na chi simai le hi domang ki thoina dan ki ti ho ceremonial lo ho chu Jesu Christa ma tan asu bulina abe sa hi tai ati nai chon na ngei dan thu pi chu kido na chu ata sa asu be hi tai ati ya chu Colosia bung ni chang som lo gup som si gi sunga hi Paulin an ne thua him don thua him kun ni khu thua him chule chornga ni khu thua him in koi man no ho noi mo daw hen hi tho zo si chu hunung thu dol lim ahibouve ati hilaya chornga ni khu ki sei pen hi pathen tu som la a chornga ni khu ki sei na khu hi po in ain la Israel cha ten kumtina chornga na zat chum ananit ji ho zo hi a sei nom zo hi hi tama hunung thu dol lim vet sana chornga na ho chu Leviticus bung som ni le thum ap bung som thum chang som ni lilia pa som thum si gi sunga hin akimo nei I cho hi kum si a ni khu za chum ki bang lowa hung thunga chong le al ha jong ki bang ji lo hi ai wa nga chu chor nga ni khu tia ki sei kit ji ai verse som thum le si gi le som thum le get chu I vat na hi le chi hi hap da si a chor nga ni khu hung lung pen cho hi poi ti chu ki chi ta in akimu thei je nei ai la chor nga ni adang ho zo ki sei na zo hi nei hi chang si chu Pakai za apha hi chang si chu Pakai za aphat dip sa ku ho cho hin hi chwa dinga chu Israel cha te na ko khom wa ho pi thing na bol liu thil tu do na ding le pum go thil tu do na dinga na manu wa ani khu khwa ki bol ding dung zui chi a chu go wam thil tu hian don thei leng pi tui thil tu hi jong le na tu dingu hi chang si hi nong hon Pakai na thil tu dei chu ma na thil tu chang siu hi in na thil su thil tu chang siu hin na thil pi chang siu le Pakai chonga ni tam ta na ni chang siu ki sim tha lo hi ji ati chonga ni tam ta ati ni tua isim bo bang wa chu Colosia bung ni chang som lu gup na thugu ki sia tu ki chin sa ta ding kata sani nei kumtina sabat ki ti ho le hi chi sabat a ne le cha ho zo si chu cross zo wa chu phachom ta lo hi tia sol cha pon a sei nai ama wang pathen tu pi som la chornga ni khu hap ta si a hung pa hi cross a ki chai thei lo thilai in umjing ding thilai hi ai ja chu ama ta san te chu mosi dan thu noya kibul fu a mosi dan thu chu zom ding hello be Jesu Christa a mosi dan thu a goilhun ta je a chu Jesu Christa a hi zakaya samke ma hitai ti pa jong chu sei da o he a je a chu Jesu Christa ma ta Matthew bunga chang som la se ye som ni sunga chun dan thu su ke ding la dan thu do dal dinga hung ka hipon dan thu bukim sa dinga hung ka hi tia a sei lo na pa chu
Kitip nulwe dan thu zo se mosi dan thu han lang thiam gaw ha na sei do han labu sunga dan thu ki mo zo se Jesu Christa a cham kim sel a hitai Jesu Christa ama ta anato ahin khu a ko na he chi dan thu zo se a su bul hit a hita je achun ta sansa den tu nia he Jesu Christa a bulhin na zo hi idalawa ama zo su bulhin na I hol de hi ti pa chu I sei da o hi Hiche tu dolum ki sei do jang hi thil tha ahipon hi ko hele sabat do dar ro si chun hiche hi pansatna anei jing ke yo hi in Jesua dan thu bulit ki ti hi het thim na dingin Bible amala ma inaki hilchin sa ding ka ti nu min Matthew bung thum chang som la thum khu isima hele hiche pe chun Jesu John khura baptize sang dingin Galilee akon in John hinga Jordan lama ahongi ati nei ai wang John an thu pa ati chu suin Jesu Christian hitin ani don bunin tu hi sa po po tan izena mitile chon phat na zo si aban cha hi ta ibulit ding fulfill atin ibulit ding do la hi ati ai hilai Jesu baptize chan pe chun John hinga seizin ka baptize chan hi chon phat zo si bulit na ai tai ati ai aju dile Jesu Christian chon phat na bulit ta ya chu e hon chon phat ibolo angai ta poi hi ti diwam hi cho hi thei po in hi tubong kihilna chu ngol hui ta khat hi ding zo a hi na hi hi chu bunga chu Jesu Christian Matthew bunga na a ke dan thu sum nga hung ka hi pon dan thu subul tinga hung ka hi ati hi dan thu pal ke kitalo ding zo aman ei su bulit pi zo a hi na hi ya chu Jesu Christian izena miti le ta bia ka sei pi ni hi we van le aman ka sia abon cha bulin masang sia dan thu chu zem sipa a zem hal si cha jang manglo ding a hi je chun mi ko hi jong le chu tu pi anyo pen la khat su si dinga chu le chu ta bang a bol dinga chu ta bang a bol dinga hi ra chu van ka man nyo pen a ki sei ding a hi ati chu me thu bunga chang som ge pat som ni na ki mo hi pathin nan thu sei sia chu le chu ta bang ma su hil dinga mi hil ho chu pathina chung thu atan ning hi ti a se hi Sabbath NIKHO to kizuya thodo phawap isei chi diwa kadei sa hi Pakai NIKHO dol pa hi a hi mitam pi in het hi lo khat hi Sabbath kinit ta lo ja hi Hiche Pakai NIKHO thodo ne NIKHO sagi sunga amasapet NIKHO hi init dano Sabbath khela kinit danin ingai to bin Bible thumuna hin Sabbath hi thodo NIKHO aki khel ti na hi de ko na hi Sabat ni khu zong nit lo Pakai ni khu zong nit lo hi wa hi le akichi selin Sunday ni khu nit hi ve ti na ai ni chi Sunday chu chol nga ni khu zong hi po in ai na mi min ai ki sim do thu pathin ho na ni khwa ke mo man chu ai jing e ti chu ki chin sel kit ta nei hi chu Bible ta san te chon dan to ki kal di la hi na hi Bible la Pakai ni khu ki ti hi ni khu dang khat cha ki se om po in hilchin lewan saw ta hilchin ni umen hi halang hi jong le achom lama sei dingin Pakai ni khu ki ti hi ni sagi ni chonga ni khu hi a hi in ya chu I he su ke di min katem no men hi hapta khat sunga NIKHO masapen hi tho Jesu Christa thina akona a tho da na NIKHO ti pa hi ki che ta mu do the hi chi NIKHO hi sol cha masahon a hi lawal hobung masaho in ke khom na Pakai anzon chang ha hebal na NIKHO a na nei jing khadu chu a hi but saren x bung som ni chang sagina chun chu in hapta ki patni masanin chang ha hebal dingin a ki khomun a hi la pol a jinga che ding a ki goljen amo cha a ki holin pin khang kim gejin sot ta thu a sein hi chi zan hi Bible scholars ho in Sunday ni zan hi dingin ta sanna ane wi ne he hi chinil ha hi lo le zan hi Sunday zan ham a hi lo le ipi zan ham Bible chuni simu hitin ane vekin hiti ve chin hapta ki patni masanin chang ha hebal dingin ka ki khomun a hi le bolin ajinga chi ding ki gut zain amo cho ki holim pin khang kim gejin sot ta thu se ye ka ki khop naw in dan chungnunga chu meiwa tam ta ma a hi chin bang kot a to gu hlang khat amin utika sahin ana imul hutai bol an thu se sot je chun ana imul hun chungdan athum na akon in nuilama ahila ta na hile athisan aga phong do ui ai wangin pola kumhlan achunga abungin apomin lungdong hi in
anu akai na lai nai ati chin pol akal to ki in chang la he balbalin anewin so ta khuwa geijin aza wa thu sein ahulimin chuti chunji akepat do tai chin amon gulang pa chu ahin buizin lungmon mai na in lungmong tapo ve ati nei Bible dungzuya NIKHO ki simdan chu ni saluma patna ni salum ahi in sunset du sunset ahi Bible phat lai hai NIKHO ni ki simji ai hi chu Genesis bung khat changa changye som la thum som la ko som nil tum som tum la khat no akimo in Leviticus bung som nil la thum chang som thum le ni na jong sim no theu min hi achu tile Bible phat lai chu NIKHO i sim tinga le nilha apana ki sim ma saji ai ya chu sabat jong chu Friday nilha a ko ki sim pana Saturday ni saloma ho ki chai ji ahi nei hi chilai ex bung som ni na ki khop khom naw nilha ailo le zan hi Sunday zan ahi hi chu first day of the week akiti in hi chu Sunday zan hong hiding ha in tu la ya hi chu Saturday nilha hi hong hiding ti na ahi Saturday nilha aki sukom wa polin hi ta chu zan khang kim gei thu ase ahi in Sunday jing ka a khur jina chi do tinge ta ya chu phat hom to ta ai ala thu sot pita ase ya hi le zana chun gulang vindwa to pa chu ai mo suin ama pa cha mina utika sakitin dan thuma ko na kile elhana thi ti ai la wang pham tan sor cha pol ama chu hin pakai zalin hinna ale pi kinin ai ya chi bet dinga hele Sunday ya ki khopna akimo po in Saturday zan zo achu ki khoma hi ve ti chu ichi Bible chang hai ki mo hi chule hi chulai so cha polin abol hi Christian ten di ta izui ding wa hi le Sunday ni hui khurjin ki patni na to ki patni zo ai nei duty na hi in Saturday hi ki khopna zo ai man duty na hi hi chu Bible en chong ani khoti to chon hum ke to chati na hi aje chu ai khop naw chu zan ai hi in thau me dim se de ati he Pathen thu chu azale Sunday su na ki khopna i ma cha chu ki mo lo hi so le chang la a he blove atin hi chi hi Pakai an zon a hi po in hi chi phat la ya ho bung ma so in chang la he bal ki ti hi ni si ani bol jing thil khat chu hi in hi chu i phem ti tenga la bune khom se na mai me hi bo na hi so le x bung som ni pi ja hi chi thu sim ani ji do mi ti tenga hi le haptani ma sani ke patna thu dor je hi po in ain la so cha polin ki dang ta mi thi sa khat uticus ki pa cha ni thodo thu sim lo pi ta ji ai hi chu thu sim hi x bung som ni na tu nya sim thei dinga e hon in nei kha wa hi ne First Corinthians bung som le gop chang ni sunga jong chun chule ka hung teng to lom dan na lo na dingin haptani masani le Pakai Pathen pathe abo dung zui che in amita kamin ato zo kham che in dong khom ana khol khomun ati ne he hi chini kho hi sol cham ho le ho bung ma sa ho in Pakai tho do ne ni kho hi ki khom na Pathen ho khom na ni kho ane ne jim ta ve ti khat hi mu do the a he First Corinthians mu so lu chang khat chang ni chu ga sim ki ti ve chule mi theng the dinga tholom thu dol wang chu Galatia ho bung ho thu ka pi bang chun nang hon jong bolun ke ma ka hung tinga tolom sum ki don lo na dingin haptani ma sanile na tu zo kham chen dongun ani kholun ati hi hi chalaya jang hin mi pin Sunday ya Pathen ho khom na akai khom na akimudi po in ain la Corinthian ho bung mi te chun ni si a paisa a khol do dinga sol cha pole ani se a thu pi zo hi nei aje chu Jerusalem ho bung su gan thia ho chu ki thu pi ni na polin Asia Minor gam pum pia ho bung ho ko ma chu pan pi na ani thom le zo hi in hi chi Christian ho zo si chun sabat ni phatake cha ni man jing wa hi ya chu sabat ki chaya Sunday jing ka ding le sumle pai a khol do ho chu ani koi khom wa chu ting le kei ka hunga phat sumang lo hila sum chu kala khoma ka ga chi pe ding a hi tia so cha pol chan ani sei na zo hi ya chu ibet tinga hi le hi chai Sunday ni ku na ding in athing su thinga hi tai tia ki sei na Bible chang neu khat pan sat na ding ang ki mo po na hi ti phat chana ho bungin Jews mi te to ki khan ka nga he chini kho hi anani du ham ti hi che na ding ha sa jong le a thang pi a di mo be se lo ding in AD 50 vela hi chini kho hi Pakai tho do ni kho anani pan u hi ta ding in a ki he ne chu ti chun tu ni jong hi chi phat le ni kho ki ni dol pa hi ho bungin jong ini do ven
hapta khat sunga NIKHO masapen Jesus Christa tholo NIKHO ta het pau hi tunin zong ta sansa te mitam pi in hi NIKHO hi ama ho khom na ni nei jing ovin he edi som nga lai patna Sunday ni khung ke pan hitai ki ti zo thu in Bible mu ading om po nei aje chu AD 70 a hi Titus leng pan Jerusalem hawin ahong su sit ding hi Jesus Christan lei sin anum lai pan ani sei jinga hi ta in ichu me thu bung som ni lili chang som ni na ki mu in chu let na zam naw ni khu chu phalbi hi lo le phalbi hi lo na ding le chong ani khu hi lo na ding in ki taw jing bin ani ti ya chu Jesus lei sit ada ha zo kal kum som li zo wa jong hi chong ani khu he om jing lai ding hi ti a phot chin in hi chu AD 70 langa jong chong ani na lai ding hi ti cho phot chin hi in AD 50 a hobung ma soin Sunday anit ending thu ki sei chu mu do theum po in hi cho tam hi source di lo di de ke le khabu ki thwa po na hong ki la do in ai la cho hi pathin thu to ki tu lo nga hi nahi sei jing la even mi abang khat chun hi chi NIKHO mong mong a he pathin ho khom ding ti a pansan na lei loyang chu mai the tin a hi di po ne he wat sana Nepal ga ma khun public holiday he Saturday hi je in ta san cha thiam hi chi NIKHO hi pathin ho khom nan ani do bin he sei do dom ben hu chu ipiham itia hele Jesus Christa thodo NIKHO chu Sunday NIKHO khal khalaman te ding ti na hi pun ani tin hin khwa hi Pakai Jesus Christa I hin kho ba hi thodo na pa hi chi ki pa na thu pa chi hin pi u ngai so hi rom bung gup chang thum chu ani simiti we eo Christa Jesus baptize chang si hi thina a baptize nga I hiu hi ne hello ham iti a chu pa lo pi na wanga Christa thila ko na kai tho bonga chu eo jong hin ku tha lam chu izo thein ding wa baptai chan hi athina ma to ki vui tha I ta wi hi isim do bangwa chu baptai I chan wa hi Pakai to thi tha a chule ama banga a hi nga kai tho ki I ta we ti chu a phun do hi nei Sunday init zeu ham a hi lo le ni ku dang kha init zeu ha ma hi thokit na ki vet sa the hi lo a hi ne pargama hon Sunday Saturday ani nu chu government dan thu pi je ani no hin hi chu pathin thua a phat chom nai ma cham lo ai chu pathin chong ani chu pathin dan thun a sei je le a thu pi bonga chon te hi na je wa ini nu zo ngai hi ai la SABBATH NIKHO le Pakai NIKHO he akiba na le akiba lo na phabe ba umin ba sare en SABBATH NIKHO le Pakai thodo ni NIKHO akiba na khat he chi NIKHO te ni ya la he ta san cha te ho in pathin ni ho u he a hin la ki ba lo na khat chu SABBATH NIKHO he Pakai jan ami te Egypt ga ma kon a hin pui do ke tip na mel chi na pa chu he in a hin la Pakai thodo ni NIKHO he Egypt ga ma Pakai pathin ho bung a hin pui do NIKHO sangin aman aban tha hat pathin tha hat wa nga thina ko na Jesus Christa a thodo a kai tho na NIKHO chu a hi zo ne ani to gya la ki ba na khat he pathin mi hu hing na to khat he ani to gya la chin NIKHO a he mel chi na ki ne a he akiba lo na khat jong chu iphiam ta he le hi chi NIKHO he Israel mi ten akhang khanga ani diu ani lo au uma le thina changa god na ke pedinga he dan thu pi kho ta om he a hin la Pakai NIKHO nit lo ji a koi ma so nga ki sap li hi a nai po ne he Sunday le SABBATH NIKHO ki ti hi ki bang the him lo a he so pe te ho SABBATH ki ti pathin thu pi in na le sei ngei na phun do na hi in Sunday chu pathin thu pi sa nga mi him thu pi lo za bor na a he na hi SABBATH chu pathin le mi te ki ka tun son a mial chi na mo la hi in Sunday chu sehim le mi te ki ka mial chi na mo la hi kin in hi SABBATH chu pathin ho na NIKHO hi in Sunday chu society le thingnui mi ho order za bor na NIKHO zo hi nei SABBATH NIKHO palke chu songa se li ding a hi chu phat lai chu pathin hi Israel cha te la ani cheng hi ya chu thilbu to cheng theilowa thilbu lo si chu apet pe na su manga num pe ji hi in tuai thaga wa hi ta bin azo ting la pathin to I cheng khom ki ting le thilbu ho chu su manga tho ki de SABBATH NIKHO palke ho jong su manga ki tho ding a hi Sunday palke wang chu hobung lam kai ho le thingnui mi ho le sorkal lam kai ho lunghan na zo hi in pathin in lunghan na kham I ma cha asa lo hi le hi mo si hi dam na lai han lang ki dong han lang he le SABBATH NIKHO hi hobung hon kan ni diu ham tin ki dong han lang he le aman a sei hi a khial lo ding a hi
Hiche NIKHO hi Jews mi te adinga akum khwa Pathen da kitip naw lim ahi ati ding ahi mosi dam han lang dam te hi jong le wan gam ilhun ting leo dama wan gam ilhun vai le mosi jong ido thau thau di ai ahi mi ma hi tu a hi wan gam jong hi ti chu Pathen tun ei mu sa hi eo jong ni khat ting wan gam ichi ding hai in sabat thu do la hi mosi hi ido ting wa le aman hi ta hi asei ding kata san zo na hi Pathen ni gup sungin na atongin ni sagi ne ki chordoin phathe bu in as thingi tia sim til bu bung ni chang khat apa chang sum na achu kichin sana ka ji do sa helo ham na sim do lo ham ati ding ai Paul chu dam na lai han lang hi le aman asei ding hi galatia mi te ho bunga asei to han ki khelo ding a hi ibola chidang nam dang ho ko ma juda mi chon na chu chon sa a nam chon sa te go an hi ati ding a hi chule Colossia asei ma bangin dan thu a thim chan na poi Jesus Christa izakai bulhinna umi te asei ding a hi sabat ni le ni lo thu do la hin Paul hi do thei ding na lai han dang hi le aman thu sei tam lo bi a Pathen e khabu thia ko na e ko mu diu hit a e sim do pi diu hi chin Paul a chon ngei na bangin a hing wa chin chonga ni thum sungin Pathen le khabu a ko nin thu asu tu pe ati ka thu ji do ho chu Pathen a hi khum Pathen tu ita na ta sanu le ipidinga ka ki khop na ni khu chu ne he theilo wa ham tia e le do ding wa hi le sor za te le khabu sung mei mei bo sia hin chornga an hi ve tam ta ka sei do e ati ding hi sor cha Paul hin Sunday ni na thei ding jong hi lo hat tani ma san yo po Bible chang khat chang ni ho po iga sim do wa Sunday ni ding hi tai tin Bible sei ti thei wa le chornga ni khu sabat ki ti Bible New Testament na som nga le ko ve sanga tam zo asei hi chu sabat man na dinga pansat na thia inei mo mong dio hi ti na thea pansat na mo hi lo ham ti hi sor cha Paul ai ho zo e le do dio ai Jesus Christ ama ta hi ki dong han lang hil asai ma bangin hichit sabat NIKHO hi ka do dal ahi poi ahin la sabat NIKHO sanga thu pi zo sabat NIKHO in ava sa lim ke ya ki chol na pa chu chamkim sele agui hlung tai ati ding a hi lúc bung li chang som lo gup chu sim kit leo hen asei li do na nazret ko ahongin chun achon ngei bangin chorng ani ke khop nei na lun asimin ading ta na hi ati ki nei ke man chon ngei na mwa NIKHO ka ni chu chorng ani a hi tia Jesus Christian e don but zo diu a hi ken nong ho lung bui na ding in na ka tang ngei poi na bui lo na ding wa Bible ka pi na hi lo ham na bui lo na te diwa Bible ka pi na hi lo ham iti dinga na sim do kisan he thelo wa ta sang thelo no muham tia Jesus ne ho zo hi e don but zo diwa hi achainan Paul thu hil bung rom bung som la li changa chang gup na mi abang khanin NIKHO dang mi abang khanin NIKHO dang sangin za bolin tin abang kim khanin NIKHO zo se ke bangin gel ke bangin aza bolin hi mi jousen ama lungsunga ke che han NIKHO za bol chun Pakai choi na aza bol hin NIKHO za bol lo chun Pakai choi ana abol hi Jews mi hon hiche NIKHO abol ji wa igamu sit na diu ima poi adi abol wa hi hiche NIKHO hi am ho dinga ANIT ta ba mong diu chu hi rombung li chang na chen mi abang kha NIKHO dang kha NIKHO mi abang kha NIKHO khat NIKHO dang sangin aza bor tumin abang kim kha NIKHO zo si ke bangin aza bol na hi mi zo si ama malung nga ki het chi han tina sejin hichelai bung sungai sabat thudol imacha ki seina am po in ai la haula bi thudola kin le dong ki man na NIKHO hunglung ho zo hi so cha polin juda Christian ho le gentile Christian ho ki oi mo tu ne pen chu ani phosal zo hi nei hichi hi a context a even nai le sabat thudol me be na ding Bible la am po in ya chu ting ta le ne le cha thu ho yong chitu bang ma chu hi kin a thing lo lamponga khanna hi po in ichi NIKHO thu dola hung ne le cha ho chu a sei na mai zo hi nei so ti chun Jews mi hon Christian dia chu hichi NIKHO ANIT po ve ta hai nam phu sana dan thu so am ho chunga ata dan ne diwa lampi am po ne ani to gyala hi Pakai za bol na ki bol hi 7-day Adventist ho ai lo wala Jews mi ho Pentecostal denomination a phabe hon ho bung dang ho
nang hon sabat NIKHO ne nit povin wo sa na ne ve tia thi mo achan over Christian ne hi pove atiu hi adi lo hi chi thu hi phata I ve ba kena hele koima thi mo chan sa na ding pon juice mi ke hial kanit ding dol ka kinit na het Pathen to ke ka aka ke ta na zo hi in juice mi ka hi lo wala kanit na ding zong de po ne he ai pi chu te hele Israel in Sabbath hi anit dinga hi in Christian ten Pakai NIKHO hi lo pi ta izabol chi de hi zudete hi win SDA te zong le Sunday ki par ho chunga chonga NIKHO ne ni te diu hi tin nam phua dan ta dan na koi machan aki sei kha po in borjong kibol po na hi ama wang Sunday ki par ho zo hin thing nui ho mong cha in sarkar ho zo mong cha in Sunday ni te ni dan zo hi order asu zo jing win a hi Hisu Pathen cha te chonding dan to hi po chonding dan to ki lo ta po in Pathen thu ke kal na zo hi na hi Ezekiel bung som ni li chang som ni lu bi sim ti nga hi le agam sung thim po hon ke ma dan thu chu pum ha na bol gu win ke ma thil thingo chu asu bu gam ta ve asu bu gam ta ve thil thing le mo thil mei chu asep khan chom ta po ve chu le thil a thing le abu khen na zong a hil po win ka chonga NIKHO zo si adon da ta ve hi chun ke ma zong am hola chun e mo su bu lo ta ve ati hi tu lai hey Pathen chonga NIKHO nit lo ho chunga Pathen in thu tan ding nan chu ki chi ta a sei zo hi chule vo sa ni ho thu nan sei vo sa ni ho hi ke hon ai lo le SD hon ai lo le zudeten koima cha Christian ho chunga thit mo aki chan po in ain la athun ei pa Pathen zo chun vo sa ni ho hi hung mang tha diu hi tia thin mo chan zo hi aza bung som le gup bung som gu lu gup chang som le gup apat som le si na chun aje chu Pakai jin mei ko nga thu ta na chule chem za ma pat na ta sa heng zo si chunga thu tan ding hi chule Pakai jin a tha gam mi hem chu tama tam ding hi je amo cham chama ki su thing wa hon lei dunga chia a lei lai dunga mi khat nung zui lia thenom ta bo sa nia ju sa ni ho chu abon cha wa humang tha hom chi ding hi ve tin Pakai jin a sei je ati hi hisu imove na he chu ti a hel ani to gyal ha Pakai za bol na ki bol he ti chu sei do no mo he sei khel ho Pathen e ngai dam men tin I sei khaw ho ma la Pathen lo pi na sang ta han Sunday nit kiti hi Pathen za bol na hi thelo hi ti chu tu ni thi sei na wa kon le video a Sopi pa thu sei I donbutna kon I mu do thei win ya chu SDA hian lang juda ho hian lang elor Christian denomination za chum hi han lang hi zong le Pathen thwa ko na isim do chonga NIKHO zo hi ni chi ding hi ti hi Pathen thun e mu sa zo hi athunei pan pa thei bo pi taw han